Ukuze ke sixovule ngakumbi lo mba wezibhamu eMzantsi Afrika nothe gqolo ukuxhaphaka siza kwamkela uGqirha Stanley Maphosa ongumlawuli ke oyintloko wombutho iGun Free SA. Gqirha Stanley, masikubulise sikwamkele enkqubeni, sibambe ngazibini ngexesha lakho ngalentsasa. Sibonga kakhulu kuekholosa nabalaleli be-SABC High, abalandeli nabalaleli, siyabonga kakhulu ithuba osinikeza lona ukuthi sikhulume ngale ndaba ebucayi kangaka. Enkosi kakhulu. Ndiyafuna ukuqonda into yokubana njengoko usisho into yokubana lena imeko enobuzaza kakhulu, ingaba ixhaphake kangakanani kuba nina njengeGun Free SA nithe gqolo on the ground zonke ezi zinto ziyafikelela kuni, ungathi ixhaphake kangakanani apha eMzantsi Afrika? Le ndaba ixhaphake kakhulu, izibhamu ezingekho emthethweni nalezo ezisemthethweni zibangela ukuthi abantu baseMzantsi Afrika bachone bafe kakhulu ngobuningi insuku zonke la eSouth Africa. Ucwaningo esinalo manje olubuya kuwa amapholisa esibiza sithi crime statistics luyasibonisa ukuthi abantu abawu-33 bayafa ngendaba yezibhamu insuku zonke eMzantsi Afrika. Lokhu kusibonisa ukuthi amakhombe amabili mawungakubeka kahle abantu achona every day ngendaba yesibhamu kuleli lizwe. Izindawo ezichaphakelwa kubi ilesi senzo yilezo ezifana nama-informal settlement njengoba siqeda kutsho ukuthi e-Oliveni ukwenzakale lokhu, ngoba kusuke kulezo ndawo ukuthi abantu bathole amaphoyisa kunzima nama-address akekho kahle, igebengu zicatsha-ke lapho ezindaweni ezinjalo, uthola ukuthi-ke abantu balahlekelwa impilo ngendlela embi kakhulu. Xa sizawuthi sijonge pha i-Firearms Control Act, ungathi mhlawumbe isebenza ngokufanelekileyo ekunciphiseni udlame okanye ubundlobongela obuqubayo? Yona i-Firearms Control Act lomthetho okulawula izibhamu ingumthetho omhle kakhulu. Lokho yaqala nje ngo-2000 kuze kuyefika ku-2010, i-10 years liyana. Uma ungayibheka yenza umehluko omkhulu kakhulu ngoba ukushona kwabantu kwehla kwafika kubo 18 kanjalo ngelanga. Ukuze sifike lapha esikhona namhlanje ku-33 kuyabonisa ukuthi ayisa-enforcwanga, abantu abasayiphushanga ukuthi bayilandele njengoba injalo. So ephepheni inhle but ayilandelwa, ayenziwa. Njengazo zonke izinto zaseMzantsi Afrika zinhle kakhulu emaphepheni, ne-constitution inhle emaphepheni, nemithetho eminingi inhle emaphepheni, kodwa abafanele bayenze yenzeke abayenzi kuhle. So ke angeza ke ngiyisole mina i-Firearms Control Act. Into engiyisolayo i-corruption, into engiyisolayo ngama-borders weak, abantu bazingenela nje nezibhamu sengani bangena umuntu ungena ensimini yakhe. Yizo izinto esifanele sizilungise eMzantsi Afrika zona lezo. Ngokwesiqhelo Gqirha, izibhamu ezingekho mthethweni zingena njani njengoko uchaphazela into yokubanga namhlanje funeke kuqiniswe kakhulu kumba we-borders, kuba xa sijonga nakule mpelaveki igqithileyo nalapho sibone abantu bebulewe abangaphaya kwe-6 kwithaveni ekwalapha eRhawutini, nalapho ke kutyhola into yokubana ingathi abona onqevu ngabanini bangaphandle. Ichaza ntoni loo nto ngezibhamu ezingekho mthethweni, kwaye mhlawumbe zeziphi inzame ezingathi zenziwe uqinisekisa into yokubana lo mkhwa usiphula nengcambu, ingakumbi xa usawuthi sijonge kwiidolophu ezifana noJohannesburg CBD, kooHillbrow, nalapho mhlawumbe singathi oku kuqatsele? Sifake kanje ukuthi zonke izibhamu ezingekho emthethweni zake zaba semthethweni. Asikho isibhamu nje siphonga uvuka kuthiwa asikho emthethweni, ngoba nalabo abazenzayo babe applyile baba semthethweni. So bazidayisa kanjani, bazidayisela kanjani umuntu ongelazi incwadi ezipheleleyo? So abazidayisayo abadayisele abantu abanencwadi ezipheleleyo, kusho ukuthi bayazishushumbisa ke nabo bazidayisele abangekho emthethweni. Okwesibili, izibhamu ziyatshontshwa. Amasela mayengena emzini la kunesibhamu khona
into abayifuna kakhulu kulowo muzi yileso sibhamu. Babuza ukuthi siphi isibhamu basifuna basitshontshe, ezinye ziyalahleka isibhamu. Ucwaningo osilalo luyabonisa ukuthi amaphoyisa wona ngokwawo abantu bakahulumeni ngosuku every day balahla isibhamu ezimbili, bese kusithi laba abasecurity balahla isibhamu ezingu-5. So isibhamu ezilahleka every day eSouth Africa zilahlwa ngama-security nangamapholisa ziwu-7. So sunga-multiplier ke wena ukuthi 7 times 365 days. Ubone ukuthi isibhamu lezi ezilahlekayo zingaki. Manje mazilahleka isibhamu zifana nemali, zilahleka zisuka kulo osemthethweni ziya ezandleni zomuntu ongekho emthethweni. Ezinye njengoba sikhulumile ziyangena emabhodeni, ezinye njalo kune corruption. Laba abafanele bagcine isibhamu emaphoyiseni bayazidayisa bezidayisela igebengu. Siyamazi lo baba othiwa Prinsloo, Christian Prinsloo, owadayisa isibhamu ezi-2400 ezidayisela eKapa le ezidayisela igebengu eyiphoyisa likahulumeni. Lento oyichaphazelayo Gqirha Stanley into ethe yathiwa thaca enguye uGeneral Mhlahla Mkhwanazi, nalapho sisho into yokubana kubundlobongela obugqubayo apha eMzantsi Afrika, nabona nalapho sibona izibhamu zisetyenziswa ngokungekho mthethweni. Kukhona apha abangaphakathi emapoliseni abaye izibhamu zabo zifumanisa into yokubana ziyasetyenziswa phaa kwi-gang killings and violence. Yafuna ukuqonda ke ngokumhlawumbi into yokubana ingaba zikhona i-reforms ezokwazi into yokubana ziqinisekise into yokubana lo mntu lowo ulipolisa obe kanti uyafumaneka into yokubana nguye othengise isibhamu wathengisela onqevu. Ingathi mhlambe ikhona imithetho engqongqo okanye i-reforms esingathi singuMzantsi Afrika sizethembile ukuze lo mntu abe accountable. Umthetho lo njengoba ngishilo ukuthi umthetho lo othiwa Firearms Control Act unamandla kakhulu uma abantu bengawenza, amaphoyisa angawenza. Njengoba engasawenzanga nje, sesicela ke uhulumeni asifakele i-amendment bill yalomthetho. Ngonyaka ka 2021 kwake kwaba khona i-submissions ezenziwa ngabantu ukuthi abantu abayenze submission ukuthi lo mthetho uvalwe la ovuza khona, ngoba isibhamu zivuza emthethweni, zivuza kuhulumeni, zivuza emakhaya, zivuza yonke indawo. So kwaphuma ke isimemezelo sokuthi kuzoshintsha umthetho ngo-2021 lo i-Firearms Amendment Bill. Namanje lo mthetho usahleli etafuleni lomunye umuntu laphana, kumbe uminister kumbe ngubani. Siyawucela ukuthi umthetho awuphume bakwethu, awuphume umthetho, siwusebenzeni, sivale zonke lezi zikhala, izibhamu zivalwe, abantu bangalahlekelwa impilo ngale ndlela abalahlekela ngayo. Ndiyafuna uqonda ke ngoku kwikhoyle kuMzantsi Afrika kuba uzawufumanisa kwiilokishi ezininzi ezifana no-Cape Flats, koKhayelitsha, apho kubonakala into yokubana izibhamu ezingekho mthethweni ziyasetyenziswa. Ufumanisa into yokubana abantu bokuhlala bayabaza baba unqeva baphethe ezi zibhamu. Bangasebenzisana njani nani ingakumbi kwiintshukumo eninazo ukuze bakwazi into yokubana umntu athethe nani, kuba ngelinye ixesha umntu uzowoyika into yobana athethe oyikele ubomi bakhe? Iqiniso elikhulu kakhulu lelo esingesoze silithandabuze. Abantu igebengu zihlala emakhaya ethu, ezinye ngabantwana bethu, ezinye ngabangani bethu, ezinye ngabazali bethu. So kufanele ukuthi umuntu report uma esesaba. Akhona ama-hotline njengoba unisho nathi njenge-Gun Free South Africa asomaphoyisa, kodwa uma umuntu engasitshela siyakhona ukuthi nathi simsize ukuthi uzoreporta kanjani lento, ngoba uma siyeka sinormalize sengani yinto eright efanele yenzeke, sibulala isizukulwane esizayo, sibulala iSouth Africa. Ayikho development engenzeka uma izwe libulalana kanje ngesibhamu. Iqiniso engakutshela lona asozibhamu ezingekho emthethweni zodwa, ngoba ezisemthethweni ziyasetshenziswa kakhulu. Ungalalela lolu cwaningo lolomapholisa okuthiwa i-quarterly statistical report, bathi abantu babulalana uma bephikisene, abanye babulalana uma kune road rage. Ngiyabuza ukuthi ku road rage nakumpikiswano esocial eBhawa isikali esiyabe sisetshenziswa lapho siyabe si-illegal, asikho illegal. So into echo ithi yona uma kunesibhamu kunethuna, yonke indawo kunesibhamu khona kunethuna kuphela.
Eyona nto ekhwanqisayo endithe ndabe kanti ndiyayifumanisa kukuba abantwana nje abangaphantsi kweminyaka eyi-10 bayasetyenziswa as hitmen. Ingaba loo nto yinyani kwaye ixhapheke kangakanani ingakumbi kwezi gang violence? Ngempela leyo nto ibuhlungu kakhulu ngoba uma uya e-Eastern Cape la esebenzela khona endaweni zabo Mitchells Plain kanjalo nala eJohannesburg kwezinye indawo abantwana baya-recruitwa bayathathwa bafakwe kuma-gangsters banikwe izibhamu kanjani njani ngoba kune-belief yokuthi abantwana abasoze babotshwe kumbe abasoze bathonisiswe ngenxa yokuthi baya-under age. And leyo belief is not correct ngoba abantwana bayangena kuma-juvenile prison kanjalo kanjalo. And i-abuse yabantwana i-child abuse leyo nto ngoba abantwana fanele baye esikoleni bayefunda balungise ikusasa ukuze iSouth Africa iqhubekele phambili. So igebengu ayezishiye abantwana bangene esikoleni basebenze bafunde bangafakwa kulo moya omubi kangaka okufundisa ukuthi violence yiyo impendulo yezinto. Siyakhuthaza futhi nokuthi amathoyi la abazali abanikeza abantwana awezibhamu akayeke ngoba sisuke sifundisa abantwana into yezibhamu bese sebancinyana amathoyi manengi ngabathengela imoto nezinye izinto. Andithi ngabapopayi abababukelayo kuba kaloku umuntu ophethe isibhamu noba ubukele upopayi uba ligorha naye umntana afuna uba ligorha aphathe eso sibhamu. Kodwa ke I think into ebaluleke kakhulu leyo kuba abanye shame ufumanisa into yokubana bayagorhiswa into bangaba uba awuzuvuma into yokubana urecruitwe sizawubulala ifamily yakho yonke. Kodwa ke kuloo nto uyafumanisa njengoko zixhaphakile ezi ziganeko uyawukhumbula into yokubana eMthatha bekuxhaphake umba we-extortion nalapho abanqevu beberhogrhisa osomashishini. Ngoku ke ngenxa yokhuseleko ne-crime rate ephezulu lapha eMzantsi Afrika uyofumanisa into yokubana abanye babantu banezibhamu ngenxa yento yoba umntu uthi mna ndifuna ukuzikhusela ufumanisa eso sibhamu sakhe asikho semthethweni. Uthini kuloo mntu unjalo? Inkinga enkulu leyo abantu abazitshela yona ukuthi mawunesibhamu ukhuselekile sibiza sithi myth ingathi iphupho nje abantu abanalo ngoba ucwaningo olukhona umhlaba wonke luyabonisa ukuthi uma isibhamu sikhona kune risk enkulu yokushona nokufa kulelo khaya. Omunye usengasithatha leso sibhamu azibulala commit suicide. Ama-suicide cases esibhamu maningi kakhulu. Omunye sengasithatha leso sibhamu adubule isithandwa sakhe esibiza sithi gender based violence. Uma abantu bexabana bexabanela nje imali or ezinye izinto zasendlini uma sikhona isibhamu kulula ukuthi umuntu asikhiphe asisebenzise komunye wakhe. Omunye aphinde sitshela amanga ethi bebona ngani isela njengoPeter Pistorius owabulala umntwana wabantu River Eastern Cape. Siyakwazi lokho. Isibhamu masisendlini akusoqiniso ukuthi siyanceda siza kubulala labangenayo bezotshontsha bazofuna sona bakubulale. So ake sikhulumeni ngokuthi amaphoyisa enza umsebenzi wawo ngoba amaphoyisa la siyawabhatala thina ngemali yethu ye-tax. Akayenza umsebenzi wawo nathi njengama-communities singene kulezi inhlangano esizibiza sithi ngama-community policing forum njalo sidile nale ndaba ye-corruption ukuthi izibhamu zingachaphazekeli endaweni erongo zisuka emthethweni zisiya entweni engekho emthethweni. Gqirha Steyn liyaxhalabisa kakhulu inani lezibhamu elithe lafunyanwa ingakumbi xa sizawujonga pha kwiinkcukacha manani i-stats ngalamarhanurha nalapho kufumaneke izibhamu ezithe kratya ku-10,000 kunyaka-mali ka-2024. Into ethi ngoku mhlawumbe ikhona i-transparency yedatha engathi ayiveli ncam. Ingaba mhlawumbe ikhona indlela yokusetyenziswa kweteknoloji apho kuzawufumaneka mhlawumbe i-access so that kube nedatha echazayo kuba omnye umhlobo wam onesibhamu uyandixelela into yokubana umpu ukuze awufumane kwamthatha iminyaka iminyaka elithathu. Ungathi mhlawumbe ikhona into esilelayo pha kwi-data transparency? Uyibeke kahle dadewethu. Kukhona into ebizwa kuthiwa yi-Central Firearms Register.
indawo la okubhalwa khona ukuthi izibhamu zingene kanjani ziphume kanjani zingaki ezweni. Uma nje namhlanje ungathatha ifoni ubabuze ukuthi izibhamu zingaki bazokutshela inamba ethile, kusasa ubuze futhi bazokutshela ehlukeneyo, okubonisayo ukuthi i-register leyo ayikho sesimeni esright, it's in shambles. Imosakele kakhulu ifanele ukuthi ilungiswe, njengoba kuyitsho nje ukuthi kufanele kubonakale ukuthi ubani ongasilungisela le register kuhle. Uma amaphoyisa engakhona ukuyilungisa, bangaba khona yini abanye, maybe amankampani, maybe enye department njenge Home Affairs, maybe isira isitha okanjalo engasilungisela le register, ngoba ziqala lapho izindaba ukuthi njengoba i-register ingekho right, kukhona ezinye ikhale ephumayo ezingasabalwa kuhle, laba applyayo abangasangeni kuhle asebengena ngamakhona benikezwa bona bengafanelanga ukuthi babe nazo lezi zibhamu. Xa siyiqwela siyiqongqotha Gqirha Stanley, kuba kaloku kuyabonakala into yokubana uMzantsi Afrika sele oneleyo yokosa yinto yokusetyenziswa kwemipu. Umhla nezolo siyakhala kungcwatywa abantwana kubi nje elizweni lethu, sihamba phezu kwegazi. Ingaba mhlawumbe into yokuba ngaba sibe noMzantsi Afrika ongenampu, gun free South Africa, yinto leyo enokwenzeka? I-vision enkulu maybe izokwenzeka nathi singasekho kulomhlaba, kodwa i-vision injalo vele ifanele ibe enkulu ukwenzela ukuthi sonke sisebenzele ukuya khona ukuze siyefika kulelo phupho na kuleyo vision. Asenzeni lezi zinto ezincane every day esizitshoyo ukuthi abantu abareporte, amaphoyisa akayenze ama-amnesty, asearche, amisa abantu, asearche imoto, anikeze abantu ukuthi hayi khululekile wozoletha isibhamu sakho asoze sikubuza umbuzo. Abantu benze ama-gun free zones ezindaweni lapho kufunda khona izingane zethu, emathaveni nendaweni ezinjalo. I-gun free South Africa iyasizana nezikolo, iyasizana namathaveni, iyasizana nama-preschools ukuthi si-establishe ukuthi le ndawo iyi-gun free zone. Kanti lo mthetho engeke ngakhuluma ngawo uyaphoqa uminister ku-section 140 subsection 1 ukuthi izindawo zomphakathi azenze zibe ngama-firearm free zones. 25 years kwatshiwo leyo nto kakayenzi uminister, fanele simpushe ukuthi azenze lezo zinto. Nanku ngoku andisho ususpendiwe, uzawuzenza nini asiyazi into yakhe uba iphelele phi, kodwa ke asazi uba kuyawuthini, sawuhlala ethembeni sisilwe singuMzantsi Afrika. Gqirha Stanley, masibambe ngazibini ngexesha lakho nokuxhobisa abemi boMzantsi Afrika. Siyathemba into yokubana xa nineenkqubo ezikhuthaza uluntu ngalomba niyokwazi into yokubana nisimemelele nisondele apha SABC Lihaye. Masibambe ngazibini ngexesha lakho, benosuku olumnandi. Asibonge kakhulu dadewethu nabalaleli bonke bomsakazo, siyabonga. Inkosi kakhulu. Le i-SABC Lihaye besihlala indlebe naye uGqirha Stanley Maphosa, umlawuli ke oyintloko wombutho i-Gun Free SA. Isixela banzi mbukeli ngengxiba kaxaka xa kumxhaka yokusetyenziswa kwemipu ngokungekho semthethweni. Siyathemba ke mbukeli nawe ufunde lukhulu. Kunjalo nje xa uzawubona umpu okurhaneleka ngathi awukhokho semthethweni, qiniseka into yokubana uqhagamshelana namagosa kaxakeka. Kodwa ngoku mbukeli masithathe ityhefu ungagungqi, bukele i-SABC Lihaye.